Yan, amanah mualim. Wow, kena unang gro. Be kaduh pegat EAC na luar nang gro. Wow, kena madu na nang gro. Wow. Yan, kalak masih. Yan, saban-saban tengok ada madu, kalak masih. Yan, ban. Wow, kena unang gro. Wow, kena be gaduh pegat EAC mupu pican. Yan, ban. Ya. Wow, kena. Be gaduh pegat EAC luar ini. Wow, kena. Be gaduh pegat EAC luar ini. Lu kena madu. Daripada kajak luar nang gro pakai malim ke pakai EAC luar nang gro enggak kau kena. Wow, enggak. Ya. Wow. Be gaduh pegat EAC di nang luar nang gro.